da si ti odgovorna osoba sigurnost. Kakvu ja tu sad nesigurnost radim? Da ja kome pretim, ja koga napadam? Jer sam ja došao mirno tu da se najavim da me primi glavni ravnatelj. Zašto ti mene sprečavaš? Ne ometam ništa. Ništa ne ometam. Ti mene sprečavaš u mojim pravima. Ograničavaš mi moja prava. Sprečavaš da se ja naručim kod glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije jer se dogovaraš i na mobitelu su sa nekim osobama kojima ne odgovara da ja budem primljen kod glavnog ravnatelja i da ja razgovaram s glavnim ravnateljem i da ja glavnom ravnatelju kažem ono što je istina. A to je da smo mi pod blokadom i cenzurom od Hrvatske radiotelevizije i na izborima gdje bi trebali biti jednaka prava imati. Jednaka prava. I poslaću mu i daću mu, tu sam mu pripremio ustavnu tužbu da pročita kad su nas cenzurirali, koje dane su nas cenzurirali i tako. I ko je odgovoran za tu cenzuru. A ja ti tu ništa ne radim. Ovo 2 tjedna ste nešto 3 puta, onda kako ste 3 puta? Šta sam ja, gdje sam ja, na kojoj sam ja bil medijima? Gdje sam bio 15 minuta? Koji 15 minuta? Daj mi reći koji 15 minuta. 5 minuta? 5 minuta, kakvi drugi, 5 minuta, a ovi 24 sata, Kao i drugi, da, kao i drugi 5 minuta, a ostalo, a drugi 24 sata na dan, na HRT-u 4, HRT 1, 5 minuta i 29 sekundi sa javljanja iz Ministarstva branitelja, 29 sekundi, koliko HDZ dobio, koliko su ostale stranke dobile, nema sad parlamentarnog statusa, sad smo svi jednaki na izborima. Ko je Katarina Peović? Zašto Katarina Peović može stalno biti tu? Zašto je ona bila u sučeljavanju? Po kojim kriterijima bila u sučeljavanju? Sad u Hrvatskom saboru, koliko je dobila na izborima? Ali ona može na HRT-u jer nekima odgovara njezina ideologija, a meni, ne odgovaram im ja kao branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, kao prvaš, ja im to ne odgovaram. I ti nemaš ti staž s menom, nemaš ti mene kaj tu sprečiti da se ja najavim, da se s tajnicom čujem, da me zapiše i da mi bude odredila kad bom došao na termin. Nakon razgovora sa ravnateljem. Znači, poziv, tražim da me primi i da mobitel. I amen, gotovo. A ti to sprečavaš. Ti si dobio nalog da ti to sprečiš.